ni Alex intore ya Kayanza Ribakare ya Rubaza nditunze Maronko ya biri ku nzira ya Katara uri mwene de nyibwira twimenyanire. Ibi ni Birori TV, harabangise CFP ibirori ndabyemera nkabikunda, tuzakorana. RDF irashinja gutangaza ibinyoma. Igisirikare cy'u Rwanda RDF kirashinja icya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kizwi nka FARDC gutangaza amakuru y'ibinyoma. Kuri uyu wa 27 Nyakanga 2023 n'akanya gato gashize mu buryo bugambiriwe. Kuri uyu wa 27 Nyakanga umuvugizi wa FARDC Major General Sylvain Ekenge yatangaje ko mu gitondo cy'uwo munsi abasirikare b'u Rwanda binjiye ku butaka bwa RDC birukankana abanyekongo basubizwa inyuma n'ab'igihugu cy'abaturanyi habanje kuba kurasana. RDF yatangaje ko aya makuru atari ukuri kandi akubiye mu mugambi wa leta ya RDC yateguwe wo gukwirakwiza ibihuha mu buryo bwo kuyobya abashaka kumenya uburyo yananiwe gukemura ibibazo by'umutekano, ikabikora ikomeje kwifatanya n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abajenosideri. Igisirikare cy'u Rwanda kandi cyasobanuye ko aya makuru yatangajwe na FARDC yiyongeye ku yandi ameze nk'aya amaze iminsi akwirakwizwa hagamijwe kuyobya abantu ngo batamenya umugambi wa RDC na FDLR wo kugaba ibitero ku butaka bwarwo. Ni amakuru yiriwahwihwisa byahwihwishwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ziyariyo. Ni ibinyoma ntabwo ariyo yonyine. FDLR cyangwa se Kongo n'abandi bamaze iminsi bavuga ibihuha bidafite aho byerekeye. N'ibyo birasanzwe twabitindaho. Ibihuha tutazi bituruka biva. Ni inkuru ndimo nasoma ku kinyamakuru bwiza.com niho nayikuye nanjye nibagezaho, isohotse mu masaha make ashize. Ibi ni Birori TV, nawe wakwihera ijisho ugakurikirana ukamenya kanyuko nuko biri. Batangaje ibihuha RDF yabyamaganiye kure irabihakana n'ibihuha kanyuko tuba tuyaguhaye. Ni amakuru tuba dusomye ku kinyamakuru bwiza.com tukayaguha ukayumva. Bakoze kutwumva, turagushimira.